telako, taman yung patarus rokok. Ito, kaya naman po tuwan, bos. Kaya naman po tuwan rokok. Kaya, ang gindir ka juga. Ang gindir ka juga. Hindi, Tajong yan. Yan to ambulance, pasadia mi Jong. Hindi, Tajong na yung. Ipalurak ko sa balurak. Kami, yan to ambulance, tambay ka pasadia mi Jong le. Karena jam 1 kita sudah harus di gereja. Yato yato bulan kan sampai ke satu angka itu ini sampai di simpang situ kamanin pataru Karo melipuri ako pa. Yo, bawa minum itu. Mendapi sering ke telako. Tapi kita bawa jom ala deh. Kenal. Oh, ano? Ayo, bukarin rute. Rute melalui Kandian Ulang. Kodim belok kiri Rokole, tamannya lurus reke. Jadi Kodim belok kiri lurus. Ampana tabi, ampana ba mi? Kodim belok kiri lurus. Agenda tiyan karena ni temi toba ini sampai ini na angkat. Temuan ni dulu ngangkat betul aku. Namanya ngangkat toba ini betul aku sih. Ada kopi ito ay yung doon ng tingdotla ko, terok ko lang pulian na. Yung pabulian na lang ko, imangin ito ay nang sila pasimpang na. Damang pumangkat daw po. Lete. Tahan tepi kan nah, daerah tahan tuh. Jangan lalu, angka jangan lalu. Ya. Sorry. Kadang ngampan. Awas tangan. Kayak apa? Di Mandela kode gereja.
untuk truk merah, truk. Yo. Lah mikir ki baris to. Oke. Tapi ganti bigyan ng parok pakin na kailangan truk. Cara pelan-pelan mami. Kamu batasan apa itu? Ayan kami itu pemain na sampai di mana. Bantu. Yo, bantu. Kaya dami ko yan. Kami na dami ko yan. Sabi naman dami po kami ko yan. Yo, alas kita yan, alas. Oke, tulog nih. Awas ke tangannya. Puesto